Od skandaloznih nastupa preko luksuznih poklona bivšima, pa sve do istine o imovini Saše Popovića. Krenimo redom. Pevačica Jelena otkrila je da je iz koktel benda otišla sa samo 100 maraka u džepu. Kaže da poslednjih godina postoji, ali je nevidljiva jer se ne pojavljuje u žirijima ni TV formatima. Ipak poručuje, ako je pozovu, vraća se. Kad voliš, voliš zauvek. Ili barem tako kaže Aca Lukas. Iako su bivši, Sonji je kupio luksuzan stan u Budvi. Kaže, lokacija je savršena, a sve to zahvaljujući njegovoj uspešnoj letnjoj turneji. Nakon glasina da se prodaje vila Saše Popovića, Suzana je sve demantovala. Vila ostaje gde jeste, a prodati su samo apartmani u Opatiji jer deca nisu želela da idu tamo. Estrada ne spava, a ni mi. Koja od ovih vesti vas je najviše iznenadila? Povratak Jelene, Lukasov poklon ili Suzana koja čuva vilu? Pišite u komentarima, a mi se vraćamo uskoro sa još sočnih informacija.